Nawawetha namuhla 42 na 43. 42 na 43. Njengendluzele yomele emanti yemfula, kanjalo nemphefumulo wami ulangatelela wena Nkulunkulu. Umphefumulo wami womele Nkulunkulu, yena lowo Nkulunkulu lophilako. Ngiyawufika nini ngibonakale embi kwaNkulunkulu? Tinyembeti tami tikudla kwami busuku nemini, ngobe lilanga lonke bantfu bangichwephesha batsi, kantsi ushonephi lo Nkulunkulu wakho? Nangikhumbula emuva, inhlitiyo yami iyabibitseka ngekhatsi kwami. Ngangihamba nesituku lesikhulu ngisihola embili ngiya endlini yaNkulunkulu, sihlabela ngekujabula lokukhulu. Mphefumulo wami udzabukeleni, uvungamelalani ngekhatsi kimi. Mani kuNkulunkulu ngobe ngiselawumdumisa, umsindisi wami na Nkulunkulu wami. Umphefumulo wami udzabukile ngekhatsi kwami, ngako-ke ngiyawukhumbula ngiseseJordani nasetintsabeni taseHemoni netaseMisari. Ngiva umsindvo wemanti lageledako, titiba nemabhudlo timemetana todvwana, shangatsi ngigushetelwa ngemagagasi netikhukhula temfula logcwele. Shangatsi simakadze angakhombisa umusa wakhe kimi emini, kuze kutsi ebusuku ngihlabele ngimdumise, ngikhuleke kuNkulunkulu wekuphila kwami. Ngikhuluma kuNkulunkulu ngitsi, dwala lami kwentiwa yini kutsi ungikhohlwe? Kungani ngihambe ngilila ngenxa yekucindzetelwa sitsa? Shangatsi kufohloteka ematsambo ami, titsa natingiheletela lilanga lonke titsi, kantsi uphi lo Nkulunkulu wakho? Mphefumulo wami udzabukeleni, uvungamelani ngekhatsi kwami. Mani kuNkulunkulu ngobe ngiselawumdumisa, umsindisi wami na Nkulunkulu wami. Hawu Nkulunkulu, ngikhulumele ungimele ecaleni lami, ungephule esiveni lesingamesabi Nkulunkulu. Ungikhulule nakumuntu lonemacebo nalongakalungi, ngobe wena Nkulunkulu uyinqaba yami, ungilahleleni. Kungani ngihambe ngilila ngenxa yekucindzetelwa titsa? Thumela kukhanya kwakho neliciniso lakho kutsi kudengihola. Shangatsi kungangiyisa entsabeni lengcwele lapho kuhlala wena khona. Ngiyawusondzela elatini laNkulunkulu, kuNkulunkulu longumthombo wenjabulo yami. Ngikudumise ngehabhu, ngidumise Nkulunkulu wami. Mphefumulo wami udzabukeleni, uvungamelani ngekhatsi kwami. Mani kuNkulunkulu ngobe ngiselawumdumisa, umsindisi wami na Nkulunkulu wami. Akudunyiswe umsene ngekutsana nemoya oyingcwele, njengoba kunjalo ekuqaleni senjalo nanyalo ngiyawuba njalo kude nini. Amen. bese kucela Jeremiya sahluko 3. Sivela verse 6 we have 18.
Jeremiah sehluko 3 sura verse 6 kuya 18. Ngesikhathi kusabusa inkosi Josiah, Simakadze wakhuluma kimi wathi, ukubonile yini lokwendiwe ngu-Israyeli longakethembeki? Wenyukele etulu kuwo onke emagcuma laphakeme, waya nangaphansi kwato tonke tihlahla letendlala emagala ato, waphingela ekhona lapho. Bengicabanga ngithi emva kwenda konke lokho nakanjani utawubuyela kimi, kodwa akakwendi lokho. Ngisho na dzadzewabo longakethembeki Juda ukubonile lokho. Ngamnika Israyeli longakethembeki sitifiketi sesehlukaniso, ngamcosha ngenxa yako konke lokho kuphinga kwakhe. Noko ngakubona lokho kungethembeki kwa dzadzewabo longuJuda ukuthi akesabi, naye waphinze waphuma wayawuphinga. Njengobe bugwadla ba-Israyeli abusho lutho kuye, walingcolisa, waphinga netithixo letingematshe naletitigodvo. Ngetulu kwako konke lokho, dzadzewabo longethembeki Juda akazange abuyele kimi ngayo yonke inhlitiyo yakhe, kodwa kwaba ngekutendisa nje, kusho Simakadze. Simakadze wakhuluma kimi wathi, Israyeli longakethembeki ulunge kakhulu kunaJuda longakethembeki. Hamba umemedele lo mbiko ngasenyakatho uthi, buya Israyeli longakethembeki, kusho Simakadze, ngingeke ngisaphindza ngikuswacele ngobe nginemusa, kusho Simakadze. Ngingeke ngisakuthukuthelela siphelane. Into nje vuma licala lakho lekuthi umhlubukile Simakadze Nkulunkulu wakho, usakate kutsandza kwakho kubonkulunkulu betive, ngaphansi kwato tonke tihlahla letendlala emagala ato, wangete wangilalela mine, kusho Simakadze. Buyanini nebantfu labangakethembeki, kusho Simakadze, ngobe mine ngiyindvodza yenu. Ngiyawukhetsa munye wenu kuwo onke emadolobha enu, ngikhetse babili kuto tonke tinsendo tenu, bese nginimikisa eSiyoni. Ngiyawube sengininika belusi benhlitiyo yami, laba yakunihola ngelwati nangekucondza. Ngalawo malanga nase nanzile nababanyenti kakhulu eveni, kusho Simakadze. Bantfu bangeke basasho bathi libhokisi lesivumelwane saSimakadze. Kungeke kusangena ngisho nasetingcondweni tabo, futsi kungeke kukhunjulwe kugejeke, futsi kungeke kuphindze kwenteke. Ngalawo malanga iJerusalema bayawuyibita ngekutsi sihlalo sebukhosi saSimakadze. Tonke tive tiyawubutsana eJerusalema, tiyawuhlonipha libito laSimakadze. Bangeke basayilandzela inkhani yetinhlitiyo tabo letimbi. Kulawo malanga indlu yaJuda yawutihlanganisa nendlu yaka-Israyeli, bete
kanye baphuma eveni lelingasenyakatho batewungena eveni ngalipha boyisemkhulu ukuthi libe lifa labo. Siphela lapho isifundo sekuqala. Isifundo sesibili baseRoma. baseRoma ahluko 1 kula 28 verse 28 kuyasahluko 2 verse 11. Njengobe abafunanga kumade uNkulunkulu ngako wababukelela tingqondo tabo taba butsakatsaka netimilo tabo tonakala bagcwele tonke tinhlobo tebubi kona nekuhawukela nekuzindlekela bagcwele umona nekubulala nekulwa nemacebo nebucili nenhlebo bakhuluma kabi ngalabanye batonze uNkulunkulu bangahloniphi batigcape batikhukhumete bacambe lokubi bangahloniphi batali babo abehlukanisi lokuhle nalokubi abatigcini tetsembiso tabo abanaluthando abanesihawu bayawati umtsetfo waNkulunkulu lotsi bantfu labenta tintfo letinje bafanele kufa kepha bona abagcini ngekutenda kuphela kodwa besuka bavumelana nalabo labatendako. Ngako-ke ngeke utilandulele wena muntu nzima nome ngabe ungubani wena lowehlulelako ngobe ngekwehlulela lomunye utilahla wena ngobe nawe lowehlulelako uyakwenda kona loko. Siyati kutsi uNkulunkulu akasendi siphosiso nakehlulela abantu labenta lokubi kodwa wena muntu nzini wenda loko nawe lowehlulela ngako labanye bantu. Ucabanga kutsi uyawuphepha yini ekwahlulelweni kwaNkulunkulu? Kumbe uyayenzelela yini ingcebo yemusa wakhe nekubeketela kwakhe nekumela bulukhuni kwakhe? Awati yini kutsi umusa waNkulunkulu nguwo lokuholela ekuphendukeni? Kodwa ngebulukhuni nangenkani yekungaphenduki kwenhlitiyo yakho utibekela lulaka lube lukhulu ngelilanga lelulaka. Ngalelo langa yawukhanya indlela uNkulunkulu lehlulela ngayo kutsi imsulwa. Phela uNkulunkulu uyawuvuza wonke umuntu njengekwemisebenzi yakhe. Labanye bantu bachubeka benta lokuhle bafuna tibusiso neludumo nekuphila lokungabhubhi. Labo-ke uNkulunkulu uyawubanika kuphila lokuphakathe. Labanye bantu baticabanga bona bangakwemukeli loko lokuliciniso bese balandzela loko lokungesiko. Kulabo uNkulunkulu uyawuthululela lulaka nendukutselo yakhe. Kuyawuba khona kuhlupheka nebuhlungu lobumatima kubo bonke bantu labenta lokubi. Kucale kumaJuda bese kulandzela betive. Kepha kuyawuba khona inkhatimulo
neludumo nekuthula kubo bonke labenta lokuhle kucale emaJuda bese-ke kulandzela betive ngobe uNkulunkulu akakhetsi muntu. Siphela lapho sifundo sesibili. Sivume senkolo sobapostoli. Ngiyakholwa kuNkulunkulu uyise somandla, umdali welizulu nemhlaba. Ngiyakholwa kuJesu Kristu, indodana yakhe leyodwa inkosi yethu, wedama ngolwengcwele, wadalwa intombi Maria, wahlushwa kubusa Pontiyo Pilato, wabethelwa esibhambanweni, wafa waqwatshwa, wehlela labafile, ngelilanga lesithathu wabuye wavuka, wenyukela ezulwini, lapho ahlezi khona esekunene seyise, utawubuya etekwethelela abaphilayo nalabafile. Ngiyakholwa kuMoya oNgcwele, nasebandleni elingcwele Katolika, nasenhlanganweni yabangcwele, kuthethelelwa kwezono, ukuvuka kwemtimba, nekuphila kwamanani. Amen. Baba wethu losezulwini, alingcweliswe igama lakho, umbuso wakho awude, inzalo yakho ayibekwe emhlabeni njengasezulwini. Siphe namhla wethu lwamalanga onke, sithethelele izono zethu, njengoba nathi sibathethelela nabasono. Ungasingenisi ebubini, usisindise kulokubi, ngoba umbuso ngowakho, nemandla nemikhosi, kude kube nini. Amen. Ngosibonakalisa sawo sakho kithi, usiphe kwakhona ukusinzisa. Ngosibani nemusa eveni lakithi, siphe nesiyabuna sikhala kuwe. bambese ngekulunga abapristi bakho, tithokozise tincebuta kolotikhethile. Nkosi yenda kusi tindlela takho tatiwe emhlabeni, tive tonke tiwatemandla kusinzisa. baphe bantu bakho sibusiso sekuthula, Luthumo lwakho lwanze emhlabeni ngolo hlambulula tinhliziyo tethu, vuselela moya wakho longcwele. ngolo hlambulula tinhliziyo tethu, Vuselela moya wakho longcwele. namhla sikhompyutha ukuthi sikhumbule Thomas Ken, Bishop of Bath and Wells, eNgilandi. Kuthiwa Thomas Ken was one of the learned and saintly men who are the glory of the 17th century Church of England. He was one of 7 bishops led by Archbishop Sancroft of Canterbury, who refused to obey the order of King James II to publish throughout their dioceses his Declaration of Indulgence,
which they regarded as both contrary to the law and designed to permit the reintroduction of Roman Catholicism. For this, they were imprisoned at the king's command. Nevertheless, when James II fled the country, Ken refused to acknowledge his successor, William III, to be the lawful king, since he was still bound by the oath of allegiance he had sworn to James. He was deposed from his bishopric and reluctantly joined the many other non-jurors who had gone into schism for conscience' sake. Towards the end of his life, he was offered a reinstatement as Bishop of Bath and Wells, but refused it, preferring to keep his pledged word to the end of his days. His protest was a personal one, forced on him by his conscientious refusal to condone what he saw as a great wrong committed by the church. But he was opposed to some who wished him to ensure the continuance of the schism by consecrating further bishops. One may well wish that other good and sincere men in the church's history could have understood that evil is not overcome by the greater evil of dividing the church. Kafishane ngulogo lebasitshela ngako Bishop Thomas Ken emkunengi ukuthi mhlawumbe ukuthi singakwade ukuhlatiya kahle kodwa nje kuthiwa yena beka umuntu lofunzile futhi alungile kulesikhathi likaphila ngaso esebandleni laseNgilandi lasesheshi abengilomunye kuthiwa bishop labam7 abengilomunye walabo bishop baholwa ngubishop lomkhulu Archbishop wase Canterbury okwangu Sancroft ngaleso sikhathi leso kodwa nje Thomas Ken wala ukuthi alalele i-order noma lekokushiwo inkosi yaseNgilandi ngaleso sikhathi James wesibili ukuthi kwadiswe noma kumenyetelwe emabandleni ema-diocese abo emabandleni abo kumenyetelwa kwe-indulgence bona ngelinye ilanga siyawudeka ukuthi kwakusilwa nesini kodwa nje kwakuyinto le ngaleto tikhathi leto yayihle ivela ichamuka ngilenye le yenda kubone bulikhuni lamanye amabandla abanye abantu bagcine baphumile ebandleni lasekatolika bahlutshwa into etiphathelene nabo-indulgence futhi-ke lapha abantu bakuphikisa lokho Ken wakuphikisa lokho acabanga ukuthi nangabe kufanele ukuthi kuphinde kwenteke lokho kungasho ukuthi sekuphinde kubuyelwa emuva ekatolika noma sekuphinde kubuyisa imfundiso yamakatolika ebandleni laseNgilandi. Wagcina-ke ngaloko inkosi James wesibili yambasa akaboshwe waboshwa kodwa ekuboshweni kwakhe noma angakaboshwa wabaleka walishiya live wawuhlala kuletinye tindzawo ungathi kwagcina kwasuka yena waboshwa kodwa James bamgudlula bamqhweshisa esikhundleni kuleli tikhathi leto kwatatendeka letinto leti kwakungahlali nje utinde kwakhona abantu labanye bafike bakhweshise babekela abanye ngisho nenkosi yaseNgilandi bakwenda lo babeka William wesithathu naye akungilomunye umzalwane wabengasiyene waseNgilandi akungile inkosi yabona yaseBelgium noma yakuphi noma yaseHolland kodwa bayinkosi bambe usabe inkosi eNgilandi nemangisi abenako letinto leti njalo ngesikhathi
Kafishane baphinze futhi bathi akabuye aloba ngubishop kodwa ke wala ngoba abefungile njengoba bonke ba bishop bayafunga kakhulu kuleli badla lakithi bayafunga bafunge ukuhlonipha leyo ngozi lekhona leso sikhathi leso wathi yena ngoba bamsuse ngalongekho emthethweni lo lebamsusa ngoba kwaba ikhunga lenye singelenye indlela wathi akangeke avume ukuthi lo William wesithathu esenguye inkosi asukelele kwaba ngileso simo leso wagcine kodwa bagcine nekuthi baphindze abuye aloba ngubishop naloko akakuvumelanga lokuzana Ken ekususweni kwakhe kube ngubishop kodwa nje bambeka ukuthi abe ngubishop waseBath nasenzaweni yaseWales lokho sengilandi kwahle kubana bishop labanengi khona eNgilandi yabona bebathemba ukuthi kunambishop lomkhulu eCanterbury bekunabo bishop nje labanye naye beka ngilomunye walabo bo bishop kafishane la lesibona ngibona bucotho bakhe bishop Ken ukuthi ngilomunye empeleni lo sifundisako lo fundisela abanye ukuthi kube nabo babe labanjalo ebandleni nekuthi baconze kahle ukuthi bubi ungete nabo citsa ngekuthi kube khona kwehlukaniswe libandla ekhansi yabona nje basho ukuthi le indulgence beyinaloso simo leso sokuthi ucishe kuhlukane libandla ekhansi kafishane ekhasini sibona ekhasini ithandazo ekhasini la 321 kafishane 321 belini 322 uNkulunkulu usamandla lobhacala labakholwako nemelosiwe imiphefumulo wamisa Thomas Ken ukuthi abe ngumbishophi ebandleni ondle imvutho yakho ngelivi lakhe athi hole ngesibonelo sempilo yakhe siphe umusa wokube silugcine lukholo lalofundzisa silandzele etinyeselweni takhe ngaJesu Kristu inkosi yethu. Amen. God of the covenant, you promised mercy and hope for all. Gather us to yourself in tenderness, so that, assured of your faithfulness, we may live to your praise and glory through our Lord Jesus Christ, who is alive and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, now and forever. Amen. Amen. Longumthanzi lokuvumelana kodwa nokuphela lokuphakathe kukhonda wena kumusa imbele kukubusa imbele sivikele thina abantu bakho nabathobekile kulaba imbikisi basihlasela ukuthi sine sisembela kwethu ngesabe imandla sakithi ngemandla kaJesu Kristu inkosi yethu. Amen. UNkulunkulu somandla uNkulunkulu babe elomakathe wasidala ngemandla akho wasihlangana ngothando lwakho sihole uqiniseke ngemoya wakho ukuthi sitinikele ukukhonda wena sihambe ngelilanga lanamhlanje ukuthanza wena naye ukuthanzana ngaJesu Kristu inkosi yethu. Amen. Jeremia la Juda na Israel abakethembele letinto letingafanele ukuthi batende kodwa bonke lokho uNkulunkulu usifanele ukuthi baphenduke babuyele kuye bayekeleto noma kunjalo uthi misele ukuthi abathethelele bacolela ngabajezisi bonke athi lapha buya Israel longakethembeki noma ungakethembeki buya kusho simakathe ngeke ngisaphinza ngikuswacela ngobe nginemusa kusho simakathe ngeke ngisakuthukuthelela siphelana
into nje vuma licala lakho yabonakala kusesikhathi leso Israel beka phambukile lati into letingakalungi akhonda tithixo leti bonkulunkulu labatithixo labangasiyo enkulunkulu lati into letingakalungi letingcolile usho njalo lapha uthi naJuda naye akabuye uthi lapha buyani nine bantu labangakethembeki khona kungethembeki ngoba nasiyabona kwathembeki khathini letinenge ikakhulu ukucabanga ngesikhathi lesikhulunywa ngaso la maJuda bese satshelwa lapha sikuneMafarisi bakunabafarisi bantu labaphila lenye indlela babonakala ngaphandle bakungilokunye kodwa ngekhathi babe bakungilokunye kukhona ke lapho usho ukuthi khona kungethembeki lapho usho ukuthi benetinto ngaphandle kokuthembeka ngeke usho kulelo bakwenda ngeliqiniso ukuthi liqiniso kulelo bakwendako bamane bayenda nje ukuthi babonwe ngilabanye abantu ukuthi bantu labanjani kodwa babe bangasiko lokho ngiloko ngibona lekuthiwa lapha ukuthi uNkulunkulu ababuye baphenduke bavume emacala abo ukuthi balohlalisana naNkulunkulu ngafishane ngiloko lesitshela ngibona lapha ukuthi ngalawo malanga iJerusalema bayawuyibita ngekuthi sihlalo sebukhosi sasimakaze sekwendekile lokho babuyele emva babuyela kuNkulunkulu tonke tive tiyawubuthana eJerusalema tiyawuhlonipha libito lasimakaze bangeke basalandzela inkhanya yetinhlitiyo tabo letimbi kulawo malanga indlu yakaJuda yawutihlanganisa nendlu yaka-Israyeli bete kanye baphuma eveni elingasenyakatho badewungena eveni lengalipha eboyisemkhulu ukuthi libe lifa labo fishane ngiloko mhlawumbe ngilokugcizelela kulapha ukuthi uNkulunkulu ikhathi ngetikhathi ebakaYisrayeli bahle baba nako lokho kukhwesha bafulathele uNkulunkulu kodwa nje akabalahlanga akabajezisanga ababulale bonke baphele bathinye aphize kusafunele esinye sibe akakwendanga lokho wababambelela ukuthi abe njengebantu bakhe njengoNkulunkulu onemusa longagucuki nekugucuki base Roma sivala Roma 28 njengobe abafunanga kumati uNkulunkulu ngako wababukelela tingcondo taba butsakatsaka njengoba sikhuluma into lokuthi kunetibonakaliso letitsite even before kufike Jesu mhlawumbe bafike neba profeti kuthi uNkulunkulu ukhona uNkulunkulu khona amandla elangetulu tinto betingamane titendakalele nje siyasibona ukuthi manje tiyendeka nje kodwa mbeleni na ucabangisisa uyabona lokuthi ukhona amandla lathi lenda letinto tendeke njengalokutendeka ngisho nakuwe umuntu uyatibuta ukuthi tinto leti utadingani letinto letsitele nombuka tilwane utibuka ukuthi tiphila njani ungacabanga ukuthi ticabanga njengemuntu kodwa lento tiyadadi ebulwaneni bantu tiyadadi lento leti kukhona imandla latifundisa abatifundisa batshela lento leti kufanele baphile kanjani akusho nje ukuthi manje tiyendeka ngensando yato uthi lapha kodwa nakungakendeki leso sikhathi leso basengakafuni ukuthi bamthole uNkulunkulu ulolwaba yekelela ukuthi baphile ngaleyo ndlela baphila ngato nakulobo bubi mhlambe lebaphila ngako kude kufike isikhathi lesithide lapho leti yawo khanyiswa khona kubonakala konke ukuthi uNkulunkulu ungubani uyini kuba lapha ngokuthi bagcwele tonke tinhlobo tabubi kona nekuhawukela nekuthi
nekuzindlekela bagcwele umona bantu bebanjalo banjalo esikhathini letiningi until baze babuyele kuNkulunkulu ukuthi kodwa ekugcineni kwakhona bayawati umthetho waNkulunkulu lothi abantu labenta tinto letinje bafanele ukuthi bafe bafanele kufa kepha bona abagcini ngekutenda leto tinto lote bahlangana nalabo labatendako uyakhanyeke lapha ukuthi uNkulunkulu uyawubehlulela kodwa uyabehlulela ngekulungu abantu bayohlulelwa ngendlela leba ngemisebenzi yabo kafishane bayohlulelwa ngemisebenzi yabo umuntu ayomana ngene nje ezulwini uyongena ngemisebenzi yakhe nangawo umusa waNkulunkulu kafishane sidawuma lapho esifundo sesibili ngoba isigijimile isikhathi sibusise neludumo nekubonga nekubabata ukuthi vele singakusho nalesingakuconza kube kokuthatha lomncelela lokudumisekako yisenendozana namalo ngcele ukwathatha ingilo sitonge nabantu bonke nabo bonke lokudaliwe kude kube nini nanini uNkulunkulu samandla siyakubabata Nkosi yemusa wonke siyakukhonda asakufanele wena kepha kulunga kwakho kusela kube sikudumise sikubonga sikudumisela impilo losiphe yona nebuso tonke lesitemukele etandleni takho etwa konke sikubongela indodana yakho Jesu Kristu elimusa nelithemba losiphe lona ngekufa nekuvuka kwakhe siyakucela babe wethu usiphe usende singakhohlwa umsha wakho kithi ukuthi sibonakalise kubonga kwethu singabongi emavinje kodwa nangempilo yethu nyalo nanini baba losezulwini indodana yakho ethembisile ukuthi nasithandaza igama layo lawusiva yemukele imithandazo yethu usiphe lokho lokusifanele silathi iqiniso lakho silapha emhlabeni nekuphelela kokuphila nokuphakatha empilweni letako ngaJesu Kristu inkosi yethu Amen. Siyabonga.